şiver kızları sayladım. Sen sayramasan da beni sayladım. Şiver kızları sayladım. Sen sayramasan da beni sayradım. Şiver kızları sayladım. Karali! İde kim baranda opşanınız? Karali, küpe gündüz yoklap bitenlerin derler. Mehmet tarafı. İsen mi Sayfullah, isen mi? Rahmet, oturmayız Ali Sayfullah, oturmayız, işleyimiz. Karali, Sayfullah. Brigadir kaptırını kursen, Elmender babam mak demekti değil. İş vermeyi, sen kuartinde rahatlanıp yalıttı. Yarar Sayfullah, sağ ol, işlerin olsa. Elmender baba, ne hallerin var? İsen mi kızım, isen mi? Elmender baban Ali tuyumda şuge bir yaşa. Şişmege suğa barası mı kızım? Sağ ol kızım. Ömrün şişme su şekilde arı bulsun, boğak bulsun. Sağ ol kızım. Babay, ne hal? İnsulun gelgen iken. Kireyden insulun, kire. Al bal bile. Benim balaşısım girmeyeyim. Neyse aşısın gidersin. Ama işine bir, idüslerine kadar. Nik üzleri kilmediler. Vakitleri yok, su boyunda kulağı sıvıştıralar. İşleri katı iken şu. Alaysa birliğim olmaz. Rahmet babay. Sağ olun, sağ olun. Benim kişi benim arkada yılmayayken demek mi gerek? Benim yandan yılmayıp geç, bütün ner yanına da yılmayıp bara. Ondan yılmayganın kürü, bütün nerede yılmaya? Nihatli kişi benim arkada yılmaya. Mine şundan sonra gerek. Olmayayım mı indi mi? Tufan Mingulli'nin Eldimiş'ten Elmender komedisinden bir üzdükler demekte. Menimçe, Tatar ir-atı, o'z umrin naqmine Elmender part gibi kişilerge faydalı ham kerakli etib o'tkazgan deyish. U turmushining qadrin yamin bilib yashagan. Oshiq ko'ngilli, topqir, qunaqshil kishi. Menda Elmenderdagi shu sifatlarni o'zimga ulgu etib olganim. Benim ismim Safin Rifat, men Archa pedagogika kulliyatında bilim alam. Ham benim birinchi aytib ketasım kela Tatar xalqi elegilikdan bek matur kiyinirga, bek zotli kiyinirga yaratgan. Ham Tatar xalqining kiyimlari onun бүтән xalqlardan, бүтән millatlardan o'zining o'zinchaligi, maturligi bilan ayrilib turgan. Tatar kiyimleri, Tatarların kiyimleri, Tatarların kiyimlerinde ruhlar, Tatarların ruhu güçlü görünüp durgan. Hem benim kolumda bu Tatar erzatlarının milli baş kiyimi tübetey. Tübetey ul iki türlü bola. Birisi şlebe, birisi taqiya. Taqiya ul bula yarım sferalı. Kelabuş kesilgen yartı konusunu hatırlatan. Elegilikten tübeteylerini ide gel kiyip yürgenler iratları. Tübetey ide kiyilgen qora tukmadan tigiledirgan bolgan. Indi kunaklarga, beyramlarga kiyip baradırgan tübeteyler şigilgen, matur, bizi kıymetli tukmalardan tigiledirgan bolganlar. Hazırda tübeteylerini ir-atlar kiyeler. Alар hazırda kullanışta deb aytsak bular. Şul? Bek işlerekli söyleyebiliriz.
Ну и что? Концовка, пускай будет хорошо. йортларында белем алучыларның Татар егете 2016 республика бәйгесендә 3нче урынны Казан сәүдә-экономика техникумы Мөхәммәтшин Илгиз Әнвәр улы яулады. Һөнәри уку йортларында белем алучыларның Татар егете 2016 республика бәйгесендә 2нче урынны Лениногорск нефть техникумы студенты Зәйнетдинов Илназ Мирҗәлил улы яулады.
белем алучыларның Татар егете 2016 республика бәйгесендә беренче урынны Габдулла Тукай исемендәге Арча педагогика коллегияте студенты Сафин Рифат Ринат улы яулады. Татар егете 2016 бәйгесендә конкурстан тыш Муса Җәлил исемендәге Мизәлә педагогик колледжы студенты Дмитрий Финнур Илдар улы да катнашты. Ул барлык бәйгеләрдә югары күрсәткечкә ия булып, шулай ук беренче урынга лаек булды. Кадерле дуслар, һөнәри уку йортларында студентлары катнашында уздырылган Татар егете 2016 республика бәйгесе ахыргы ноктасына килеп җитте. Көне буе барган шушы бәйге безнең хәтерләрдә матур бер мизгел булып саклансын. Бәйгедә катнашкан егетләргә, татар халкының кыю, уңган, зирәк егетләренә киләчәк тормышларында ак бәхет, ныклы сәламәтлек, шатлык, куаныш бар телик. Кайгы хәсрәтләр читләп булсын егетләр, барлык ак теләкләрегез тормышка ашсын. Һәммәгез дә бәхетле булыгыз, кадерле кунаклар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.